Ka jinge ap kami lenti jong ki paj ba banwan no ka election MDC kala urlong. Hakaba ka election MDC kan sa satang shibnai tam ai. Reka jing pen kre jong geseng san partai baper bat kumju ki kertong kala ya shai. Ya ka election MDC kan long mantau snam haki banai rempang bat baki paj ba kin yo ban tep ya ki vote ki jong ki dan ya ki kertong ka baki muan bat kumju ya ki parti ka baki kwa ban yo ban sansyar hapok KHADC bat kum jo hapok KHADC kajing berkre jong kisai sang sai bersai per ya kan ke election MDC kala ya syai bat ki babon ki kertong kilawan man penito syaki paj ba hakan ke election MDC ke ban salong bat don ro ki kertong ki balong ki MLA ki ban Iakhun biang ya ke election MDC. Kini ki kertong ki ban Iakhun biang ya ka election MDC ki kentop nakaseng UDP arngut ki kertong ki ban Iakhun biang ya ka election MDC bat away pat ukertong uday nakaseng NPP ki kertong ki ban Iakhun ya ka election MDC nakaseng UDP ki dayu ba Matthew beyond star kurba uban Iakhun na mau plang denggay bat uba Pius Marweny uban Iakhun na langrin konstituensi. Kini kidai nakaseng UDP bat nakaseng NPP pat udah yuba sostenes sotun uman Iakhun ya ke election MDC na jirang konstituensi persya ya ukertong uba dang sudah anmi nakaseng NPP uba Pius un Iakhun biang ya ke election MDC na langrin konstituensi bat kumju ru uba beyond star kurba uman Iakhun na mau plang denggay konstituensi hakan ke election MDC kaban salong hau banai rempang bat kumju uba sustenance sotun ubalong MLA jong kajirang uman saya airing bing hakan ke election MDC kaban salong hau banai rempang kini kidai ki langut ki balalong ki MLA kiban saya airing bing hakan ke election MDC kaban salong hau rempang menta usnam.